gawe ulahnya ngantuk keneh amat, gawe tunduh tegawe butuh, gawe belah mandela aduh aing. Seger semanti mah mandi geus pan berangkatlah mata karung. Sugan bae beunangan loba ieu bae. Bismillah lah. Sugan bae menang loba. Nama loba ya di dia gua di masa tik doang loh. Marana nya? Itulah. Seolah-olah capek, gampang tadi ya, jauhnya so. Can bebenangan ya kita tadi hasil utik doang cek batur mahina pagawen doang kieu tapi bagi aing nu penting mahalal bisa nyambung hirup sasapoe deuk kumaha deui jak wari menyer pagawean hararese selah sabar bae selah aing nyer deui nu kebal-bal ngasona can bebenangan ya karek menang sautik doang. Oi, pemulung oi. Urang ledekan bayu. Siap, siap. Dasar gembel lo, gembel. Gembel lo, Susah, susah. Dasar jelema susah. Masih mendengar aing jelema susah ge, masih bisa mikir daripada daria bisa nanyusakeun kolot. Gawena dahar ulin hees bae. Mikir. Naon sih tanya? Mau karung nyawat ya? Ambil aku. Bro, arya kenaon? Lorosokan Aing manehan cai keun ka mana deh yo? Aing kumaha deui gini. Aslinya pagawean harese kuari mah. emang ulah kikiat batur aing ge. Geus kuari kieu bae deh ya. Ke tas ieu dia kai kaburi maing bae. Nya, poin tangguan di ditu. Emang aya naon? Geus kepokonan di ditu koin diobrolkeun nya. Oh, Pokona mah urang ngurongsokan bae dia, nya. geus. Aya pagawean nu lebih enak tadi lah, lumayan gajina ge gede. Heeh. Geus kaburi maing bae kawin catak di buri. Heeh. Nya. Aing gegeraan soalnya balik gawe aing ge. Nya, apa aing? Ulah pok aing mah, tangguan ku aing di buri mah, oke? Sore. Heeh. Bisa kok. Panggil di jalan mau masuk kan. Bingung kan, anak bos saya. Tapi ketahuan gawe lah. Gede lumayan gaji daripada mau masuk kan saya. Oke. Kita ada yang mau datang itu.
Ayo pagawe yang dia. Kenal? Gajinya gede pokoknya mah. Wah, mantep tak gede. Daripada dia mengusahakan kan, dong Oh. tadi 10 yang ngajuin lagi. Kan dia siap itu, Ah, siapa ada gajinya gede mah? bener ya? Oh. Emang gajinya berapa? Gede gajinya mah, mau minta orang sama saku mah gini bere. Beneran lagi. Oh, nggak saya nggak perlu mengusahakan. Oh, Siap. Emang nak kawin mana non? Gak enak simpel mah. Non. Isuk, ujung sore, Oh. mandiin mau. Bangsat, gede sih gede, payah ay.